Thobela, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka ngaka Ramabulana / Gogo Makgabo. Ge ile re ke mathomo tsena mo channeleng ya rena, ra o amogela ebile re gopela gore o subscribe, o kgote notification bell, o like video tša rena, o share video tša rena le batho ba ile gore o ba rata. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretše go tšona. Ke a leboga. Okay, bagagešo, ke rata re dire reading ya rena ya mafelelo a beke yona ye, weekend prediction. Re kwe melaetša ya go tšwa go badimo ba rena ba lego mo kganyeng, our ancestors, le mangwele a rena. Re ko rena molaetša o ba re fago ona o reng, ke eng le tšo santše re di dire, ke eng le tšo sa tshwana gore re di dire. Ke na le the Queen of Wands, ke na le the Knight of Wands, ke na le the Empress in reversal, ke na le the Eight of Swords, ke na le the Hierophant. Okay, ba re wena ba re o se ke wa lebala position ya gago. Akere kore mangwele a gago ga ba o lebelela ga ba o bona jwale ka a queen, jwale ka makgoši. Akere o ka ba o le monna, o ka ba o le mosadi. Yes, re na le as re le batho re na le the feminine part over side, re na le the male side as well. Okay, so ba re wena ba re kore ga ile gore o monna, akere o tlo ntšha kore this weekend o tlo ntšha that soft part of you, that soft part of you. Akere kore o tlo bontšha lerato, wa ba le care kudu go family ya gago le batho ba ba leng close to wena, even to anyone o le gore o ka kopana le ena motho o sa mo tsebego. Akere o tlo montšha lerato. Akere o no kopana le motho kua pateng kua wa no mofa a smile, ke ewe ya go bontšha motho lerato. O kopana le motho mo lapateng ba o sokola, ba go nna mo distrateng, go ba motho o mona re o sokotše, wa no ntšha 10 rantanyana wa mofa. It's ewe ya go bontšha motho gore you care a lot. Akere ke e tsela ya go bontšha you know kore the best part of you, the soft part of you, ke ntho le ba nyaka gore o e dire. Akere and then ba bolela ba re wena ba re ba nyaka gore o be le confident e ntši mo go wena, o se ka ba le mogolo go kgotšela gore wa ke nyatša wena. No, o se ka ke nyatša le gatee. Ba nyaka that confidence in you. Akere and then o tlogole ba too restless. Akere o tlogole ba too restless. Akere and then ba re go na le dilo tše di tlo diragala this weekend tše di tlo nyaka your immediate action. O santše o acte mo go tšona, o se ka kgotša o ignora dilo. E ka ba dilo tše le gore maybe ke di distraction ka raphelo ba gagwe, e ka ba mathata, e ka ba dintwa jwalo le jwalo. So o swanetše o make sure o nna fase o solve these things. Akere ba re ntho e kgolo kore wena o ke trust that instinct in you, trust that inner voice in you, trust your intuition. Akere trust le melaetša le gore o e kry-a from mangwele a gago through telepathy, o e truste, o se ka ba le tsela ya go e nyatša. Akere ntho e kgolo ba re o be focused go dilo tše le gore wa di dira. Pay attention to even small things. Go na le tše dingwe ge re di lebela ra ye ke ntho e nyane ye ka this is nothing, but o kgotše at the end ntho ene le nyane nela e le gore ke yone e tlo dira gore tšhelete e phatlalale ka raphelo ba gago, go be le dikgagano ka raphelo ba gago, lo tša tša bophelo sa tlhare sa sepela ga botse. Ba re pay attention to details. And then ba bolela ba re weekend e tlo ba weekend e botse e le gore e tletše ka lerato le le ntšhi. Akere ge le rona le molekane, wena molekane wa gago go na le tšele ka di dirang together go bontšha lerato la lena, go bontšha lerato la lena go bana ba lena, go baagišane le go batho ba bangwe ba ile gore they are very close to you, le ba ile gore ga le ba tsebe total. Akere go ra re ke weekend e botse. And then ba buša ba re bothata ka wena kore go na le melaetša mentšhi le gore wa e receiver. Akere go mangwelwe a gago, mara wena ga o pay attention, ga o theletše melaetša yewe, ga o followe di-instructions. Ke mo e le gore kgotše le nako tše ngwe le tša bophelo di a tlhakatlhakana, nako ngwe maybe o nyako ya somewhere. Akere and mangwele a gago ba tseba gore gana mola o yang gona o ya go kopana goba mohlomong o ya go hwetša di-negative energies tša o sebe ga botse, di earthbound spirits tše le gore ga di ga botse, tše le gore mohlomong le di ka o šala morago tša ya le wena ka gae go a thoma go ba le moya o mobe ka mo lapeng, go a thoma go ba le dikgagano ka mo lapeng. And then ge o setse o nyako ya moo and then o kgwetše mangwele a ba e tla go wena through intuition goba telepathy, wa ka mokgwele ba tla ba bontšha ka gona go ya ka di-senses tša ka mokgwele gore wena o kwa ka gona, wena o receiver di-message tša mangwele a gago ka gona
ge ba tliša mmelaetše we wena o ba le mokgolo wa go ignora those messages a kere nako ngwe o ka kgwetša mohlomong o botša bagwera gore no nka sa kgona go sepela le lena and then ba nyaka go tseba gore na why mohlomong ebile ba go gapeletša wa a reye ba go kore ba go encouragea gore wena o sepele le bona o feleletša o sa theletša melaetša mangelo a gago o sepela le bagwera bale mole e le gore mangelo a gago ba try go protecta bophelo ba gago ba re nako ngwe go setse o ignora melaetša ya mangelo a gago o feleletša o ba like sort of you are entrapped o tsene ka re ga trap wena ka bosona o ke tsentšha ka re ga trap ka o se theletše melaetša ya mangelo a gago a kere and then ba re yes melaetša ba e tliša ka tsela tše dintši mo go wena ka tsela tša go fapana mo go wena e mengwe e tla through batho e ka ba batho ba ba tsebang e ka batho ba e le gore ga o ba tsebe but wena it's like matlho a gago a thibilwe it's like ga o bona ga o kgone go bona ba re dilo tše dingwe tšeo di dirang ba re o dira ka bomo because lešela leo le o thibile mo matlhong o ka kgona go le tloša gore o kgone go bona tšeo o ratang go di bona a kere dilo tše di botse tše le o rata go di bona le tše dimpe tše le gore di tlo diragala o ka kgona go di bona gomme wa kgona go di preventa gore di seke tša diragala dilo tšeo wa kgona go protecta from tšona but wena ka la re wena ga o followe melaetša ya bona that is why ka nako ntši we were trapped that is why ka nako ngwe lo tšao tša bophelo di sa sepela gabotse ka re o feleletša o make the wrong decisions o feleletša o ba kara digroup tša batho ba e le gore ga se batho ba dipelo tše di botse ke batho ba e le gore mohlomong o na le dilo tše dimpe goba tše šele tše le gore ba di dira and then ba go bitša ba go involve ka ra dilo tša bona tše ba di dirago mafeletšo o dira dilo tše e le gore mafeletšong wa ke tshola di-consequences tša ona e ba tše dimpe mo go wena tša affecta le family ya gago tša affecta le batho ba e le gore ba go rata and tša affecta le batho ba bang ka mo ntle ka moke so ba re ke nako e la gore o stope go dira dilo tšeoe ba re bothata ke gore wena o na le this thing ya low self-esteem o lacka self-confidence that's why o rata gore batho ba bang ba go rate o rata gore batho ba bang ba go accept in the circle again you can do anything even if it's a bad thing you can do it again just to please batho bale again go ile rona le ba gore ba ile ba rata go seba again o feleletša ene wena o se wena motho wa masebo o feleletša o thoma o ba joina because you are trying to make them happy o nyaka gore ba o accept in the circle ba re ye ke engwe ya di red flags go ile gore o na le ba gore ba mohutenowe then ye ke nako e la gore o tswe ka mo gare ga maphelo a bona ka gore ba tla go tempta ba tla go diriša letšo le gore wena ga ba tshwana go di dira letšo le di šilafatša moya wa gago and then ba re ye ke nako e la gore o thomotša responsibility for the actions tša gago ga ile gore wa tseba gore gona phositšo e le gore o di dirile accepta those responsibilities go ntse o gana o ntse o šupa ba bangwe o re no ke ka baka la moketekete ke ka baka la moketekete go ra re wena o gana responsibilities and go ra re wena go ra gore ga o ready go tswa ka re ga situation e le gore wena o ketoketse ka re ga yona but ge o owna di-mistakes tša gago then that's a way ya go kore ye le gore o kare it's like you are waking up a kere wa tsoga ka re ga segateletše se le gore se go gateletše mo fase and then ba re nako ntši e ba le mogolo wa go rapela o connected to your soul o connected to your higher self e ba le mogolo wa go rapela e ba surrounded by batho ba ile gore ba phela tsela ya maleba kry-a more information ka spirituality kry-a more information ka bophelo ba gago ka this life ye le gore o ka mogare ga yona ka se sebaka why ka nako ngwe dilo di sepela ka tsela di sepelang ka yona why ka nako ngwe dilo di sa sepele ka tsela maleba o diragala eng ana e ka ba ile di-actions tša batswadi ba gago ana e ka ba ile di-actions tša di-grandparents tša gago ana e ka ba ile di-actions tša your ancestors ana e ka ba ile di-actions tša your previous life whatever you did in the previous life ana e ka ba ile yona ntho e le gore e affecta life ya gago ka se sebaka goba whatever happened in your previous life ana e ka ba ile yona e le gore e affecta this lifetime ka buša gape ka ba le karata ye e lego the Queen of Staves ka ba le the Sage ya re wena ya re be devoted and committed ka ba le the Queen of Cups ka ba le karata e rego the Warrior ya re be fearless and stand strong ka ba le karata e rego Five of the Sacred Circles ka buša gape ka ba le the Winning Crescent One ya re wena ya re protection ba sa buša gape ba sa re ke tshware jale ka mmakgoši ke pone jale ka makgoši o ra re this week kore o tlo ntšha the feminine part of you
whether o monna or o mosadi o tlo ntsha the feminine part of you, that softness in you. That's what they want. Lerato le lego mo go wena ke ntho ba inyakago. Make sure ya gore your heart chakra is filled with love. When heart chakra is filled with love, ke mo le re kgona go attracta lo tse di botse ka ra bophelo. O kgona go ba le lucky ya ditšhelete, dilo tse di botse tla mo go wena, wa thaba go thabile ka mehla o tla attracta tšhelete ka ra bophelo ba gago. Mara the minute motho mongwe ka o kwatisha wa kwata, then automatically wa attracta di-negative energies. Automatically tšhelete ga e sa tla mo go wena, tšhelete ya phatlalala, batho ga ba sa tla gaufi le wena, batho ga ba o bontšhe lerato, ko le ba gwera ba le ba phatlalala, ba ba busy ka dilo tša bona this weekend, ebile ba o gopole go gopola. Akere le wena a kgone go bonda le family ya gago because there's no love inside your heart. ba re ba nyaka gore o be devoted, akere o bontšhe dikgatlhego ka ra dilo tse le gore wa di dira. Akere ga ile gore go na le ntho le gore wa e dira, o ba mošomo le gore o gare o busy ka ona, e ka ba project, e ka ba business, e ka ba eng, e ka ba di-studies tša gago, ntho le gore o busy ka yona, and then wa re o ntse o le busy ka yona wa bona gore man go o lebelela kua morago ka mokgwa o performileng ka gona, you are not happy about your performance. Ba re o ska tswafa gore o thome gape, o thomološe ka leswa, akere gore o kgone gore mošomo wa gago e be mošomo wa go kgatlhiša. Ga ile gore o na le business and then wa re o lebelela bona gore man mara business ya ka a ke nape ke thaba ka mokgwa e sepelang ka gona, thoma kua morago, lebelela, thoma fase o bone gore na botse ke eng le tšo le gore tshwantse o di change ka ra business ya gago, ke eng ntho le gore tshwantse o e ede, ke eng ntho le gore tshwantse o e dire goba o e dirolle. Akere o lo tšao di kgone go ba tše di kaone ka mehla, di kgone go tlišetša mphufutšo o le gore wena o lebeletše. Ba re karata e ya sage ba re e representa botlhale ba gago, botlhale bo le gore bo gona ka mo botenteng ba gago. Akere so and then ge karata e ga e tswelela e bontšha gore o tshwanetse o be prepared, akere go ba the greatest, akere o be prepared go ba successful in life. Everything o e dirago everything o e dirago e tliše mphufutšo o mo botse o le gore wa kgatlhiša, gore le batho ba ile gore mohlomongwe ba go ruta goba ba go rutile, akere ba go rutile tšona dilo tše ntše o di dirago, akere ba be proud ka wena. Your teachers must be proud of you, whether it's anything to do with spirituality, whether it's anything to do with your life, whether it's anything to do with your money, your business, jwale le jwalo, mošomo wa gago jwale le jwalo. Akere le batho ba ile gore o šoma le bona ba be proud of you. Ba re ka nako nngwe e re go dira mošomo wa gago o be le bukanyana ya gago e le gore ta fela tša dinoutsinyana o ngwala fase, o ka ngwala di-success tše le gore o kgona go di achiever, o ka ngwala dilo tše le gore o palela ko di achiever, wa bona nna molato ke eng ke palela ko achiever 1 2 3, maybe o sa needa more knowledge on those things. Akere and then then you can do your research, you can get more knowledge, wa ba le batho ba ile gore o ka kopana le bona gafetša ba ile mohlomong tla kgona go guida on this journey e le gore o ka gare ga yona. So molaetša wa bohlokwa gore mangelo a gago, badimo ba gago, akere ba nyaka go bona commitment mo go wena, ba nyaka gore o acknowledge commitment ya gago, akere ye le gore wena o rata gore e utlišetšeng katlego in future. Ka nako nngwe ka re setse re na le mathata a ditšhelete, ra rapela, re kgopela ditšhelete, re a phasa, re kgopela ditšhelete, re kgopela matlhatse, re kgopela matlhogonolo, but o tlo tsebe gore le tšo di ka setle go wena o phuthile matsogo. Akere ba ra re ema ka maoto o šome, o kodumele mo ephathutse ka gore a ona lehumo le le gore le tšwa mo gaufi. Akere ga ba bona commitment ya gago, and then ke mo ile gore the universe e tla bula mabati, the universe e tla o tlišetša tšona dimpho tše le gore wena wa di kgopela ka ra bophelo ba gago, because the universe can see gore wena ke nnete you are committed to dilo tše le gore o nyoka go di dira ka ra bophelo ba gago, ba dilo tše le gore wa di dira ka ra bophelo ba gago. Akere taba ya lerato ba sa ya gatelela, go ka no tla motho a go kgopiša this time ebile o ska kwata le ga tete o ne potsa ra wa ke mengwe ya meleko wa ke tše dingwe tša di-test tša bophelo, I'm going to pass this test, mantšwa motho ga ana go nkgopiša le ga tete, I'm going to be strong. Ga ile gore motho o leka go mprovoka
go nkwatisha gore mohlomong a kgone go ndefeata ke ya go moswabisha a ka se kgone go ndefeata. I'm going to be happy. Dilo tše dimpe tša di bolelago ka nna goba dilo tše dimpe tša di bolelago mo go nna ke ya go di tšea ka di acknowledge ka di latlhela kwa ntle kwa ka tšea raba ka di raba gore re tša se existe mo go nna ebile ka se nagane ka tšona eupša ka nana ka the positive things which always happen in my life. Negative things ga ke na go nagana ka tšona. Dilo tša morago tše di diragetšego ke be ke ntše ke gola dilo tše dimpe tše di diragetšego ga ke na go nagana ka tšona. I'm going to acknowledge them and then push them out of my mind. Akere so ka tsela eo ke tsela e le gore o kgona go gatela pele. Akere ba re o seke wa ba le mogola wa go latlhela toulo wa ipotsa gore e bophelo bo bo boima ha nna ke paletšwe wa tsa keng ke latlhela toulo ba re ska ba leka wa dira ntho ya mohutono owe. Bophelo bo bo tshwana le a river ye le gore santse o e cross ene ga o kgone go swima mare ke potse gore morago a se mo ke boelang gona I'm going to cross this river le ke sa kgone go swima mara ke a go ke tatlhela ka re ga yona ene ke a go leka ka mokgwa mentšhe gore ke swime and mangwele a ka ba ya go nthuša wa ipotsa gore mangwele a ka ba ya go romela hlapi e kgolo e botse e tšhweu ye le gore ya go nthuša go swima ka magare ga noka yeke goba e ka ba kwena goba e ka ba any phoofolo engwe le ngwe ye le gore ke phoofolo ka mo metsing ye le gore ya go nthuša go swima ka mogare ga metsi yake ka kgona go ya on the other side because on the other side ke mo e le gore ke ya go kry-a dimpho ke ya go kry-a growth on my soul ke ya go kry-a growth on my spirituality ke ya go kry-a abundance ye le gore ke ya inyaka ke ya go kry-a di-answers tša di many questions tše le gore ke na le tšona ke ya go di hwetša on the other side of the river. Bophelo bo bo tshwana le thaba ye le gore e nyaka gore o inamele thaba e telele e nyaka gore o inamele o itshele ene wena a senkwa namela thaba ene o tšhogile gore mohlomongwe ge nka re ke namela ka wa ka se gata ga botse ka wa ba re tseba gore as long as o sepela le mangwele a gago o se ka ba le fear le tšhogo le se ke la ba gona le gatee ka re mangwele a gago ba ya go romela leba le legolo le le botsebotse le le tšhweu goba ba ya go romela lenong le le gore le tlo go thuša go tshela thaba yela. Go seno wela on the other side yele ya thaba o ya go kry-a di-treasures tša gago o ya go hwetša mahumo a gago o ya go hwetša the many answers to those many questions tše lego o bego o ipotšiša tšona. The answers ka moka na tšona they are on the other side of the road. Ke ka mokgwa le ba o encourage ka ona gore o seke wa give up. Ba re e ba jale ka a warrior ba re a warrior ke motho mongwe le mongwe le gore o ikemišeditše akere and then ebile o ready go ka ke tseba gore ba ke tsebe gore nna ke bona bomang akere ba tletšeng mo lefaseng leke ba nyaka eng ke ngile tšelo ba santse ba di fitlhelele akere ke ngile tšelo gore ba sanetse gore ba bereke mo go tšona gore ba kgone go fitlhelela dinyakwa tša bona. Be a warrior in your life. Ba re fear ga e nyakege le ga tete o se ka ba e acknowledge fear le ga tete akere because fear ke ngwe ya dilo tšele gore ke didiang ke tšona di go dirang gore wena o felelwe ke maatla wena o be le letšhogo wena se ka tlhogo sa ke tshepa o se ka tlhogo sa tshepa batho ba ba lego around wena and fear ke yona ntho e le gore e tliša di-results tše dimpe ka ra bophelo ba gago. Fear e tliša di-negative energies akere and then fear e tla dira gore situation yago e se ka ba e botse eupša e be empe so go ra gore ba go botša mo ke gore letšhogo lewe ga o gana le lona akere ka ka la letšhogo lewe ke lona e le gore le tliša energy e le gore o kgotse le o feel o kare you are not protected. Ba re wena ba re go bereka ka thata o šoma le batho ba bangwe ga botse ke mo e le gore o tlo kgona go fitlhelela dilo tše di botse tše le gore wena wa dinyaka ka ra bophelo ga bo easy for anyone akere le bona batho bana le gore ba khumile bana tšhelete dintšintšing o se ka ba duma ka kala ga o tsebe gore na bona ba šomile ka thata o ka kang gore ba fitlhe mo ba leng gona le kgono gore re lwena o ka ke tshwantšha le bona akere o se ka ke nyatša go ile gaufi le bona goba go ba bona mo ba bonang gona ka di-TV or magazineng goba kae kapa kae o se ka ba le o ke nyatša ke tshwantšhe le bona ke potse gore ba kgone go fitlhelela dilo tšela lwena o tlo di fitlhelela kudu ka ra tsona bana ba di fitlheletše jwang but ke potse lwena o tlo di fitlhelela o di fitlhelela ka eng ka go šoma ka thata and-e lo tšona di tla tla go wena ga botse fela ka gore o tla ba o di nyakile ka moya o mo botse ka moya wa lerato and-e o make sure ka motlha go rapella those things akere e se ka ba ntho la gore go rapela ke ntho la gore wena o nyaka o benefita o itee ka re ga dilo tše le wena o nyaka o di fitlhelela akere rapela e le mokgwa ola wa gore o nyaka gore o benefite le batho ba bangwe that is why wena o rapelela dilo tšeo gore lefase e be a better place for everyone in it. Ba re o tsebe gore mangwele a gago your higher power your higher self ba re ke
a loving and protective energy. Ke energy ele lore e tletse ka lerato, ele lore ina le protection ye ntši. Akere ba re mangelo a ba re ba go rata ebile ba go protect. So ka re ga mathata mo kana kopanang le ona o ska nna re ba o furaletše, ga se ba o furalele le ga tete. O ka no ba mohlomong ile gore go na le too much negative energies around you, maybe ba kgone go fitlhelela ka baka la those negative energies around you. Cleanse your space, cleanse yourself, and then o tla bona o tlo kgona go fila lerato la mangelo a gago le protection ya bona. Akere ba re and then ba sa bole ka tabela fear o santse o identify. If let's say go tla this creative ideas go ba this message from your guides, akere immediately go snotla message ola, instead ya gore wena o act on that message, akere wena o thoma go ba le fear gore re ke ego ya gago e rata go protector, e tla phela gore o fele go ba le fear ka ra phelo ba gago. Akere identify that fear, and go bona gore fear ke fear ya gore nna ke palo go achiever 1 2 3, akere then o bolaya fear yo ka ra phelo ba gago gore o kgone go achiever lo tsonya ka go di achieve. Akere o tsebe gore you are always protected, o sa kgathagale gore na o ka ga situation e jwang. Ke potse gore ka mehla you are loved and protected by your guides. O tla bona everything ye lore wa itshwara ka diatla tša gago e tla turn into gold. Ka buša gape ka ba le the Queen of Cups, ka ba le the Strength in Reversal, ka ba le the Ten of Wands, ka ba le the Divine Source. So ka lebella karte ke the Queen of Cups e tšweletša gantši, the Queen of Staves e tšweletša gantši. Akere ba ra gore e ba strong, akere and then o le strong ka mokgono we. Strength e meana the male part of us, akere the stronger part of us as human beings, akere and then the love e meana the soft part of us as human beings. Ke thoba, humanity, ubuntu ke yona the Queen of Cups. Okay, so ba sa bontšha gore o tšwele pele ka o bontšha lerato la gago. Ba re o bolaya fear, ba sa bolela ka taba ya fear. Ba re ntho e kgolo e le gore e kgene gore e dira gore wena ko dilo tša politics tša sepela gabotse o ska ba le lethabo ka ra phelo ba gago ke that fear. Fear ke yone le gore fear is the main thing that always brings you down. Akere fear e dira gore wena o ska kgona go tšwela pele ka phelo ba gago, o ska kgona go tšwela pele ka dilo tše dingwe, o ska kgona go tšwelela ka ra dilo tše le gore wena o rata go di tšweletša. Fear e dira gore wena o move round and round in circle, ga ona direction, you are just moving round and round in circle, ga o kgone go bona tsela ye le gore tshwantse o e followe. Ke fear, ba re bolaya fear ewe e le o ka ra phelo ba gago. Ba re go ka e bolaya that fear, ba re o tla bona o tlo kgwetša katlego, dilo tše di botse di atla ka ra phelo ba gago. Mangelo a gago bana le wena ba re ba mo gaufi le wena, ba mo pele ga gago. Akere ka nako nngwe bile ba tliša letsogo gore ba o tshware ka letsogo, wena ga o kgone go bona letsogo la bona because matlho a gago a tswalelegile. Akere ba re ka metlha ba sepela mo pele ga gago ba go bontšha tsela, ka nako nngwe wena a kgone go bona tsela ka baka la fear yewe, ka baka la gore le matlho a gago a tswalelegile. O make the wrong decisions, o re tshwanetse gore o ba šale morago, instead wena wa diverta wa tšea tsela e le gore ga ba tshwanela go e tšea, wa tšea tsela e le gore at the end e utlišetša anger, sadness, e utlišetša moya ola wa go rata go ketefeletša go batho ba ile gore ba o dira gampe jalo le jalo. Ba re that is why o kgwetse le gore ditlamorago tša ditiro tša gago ka mehla e ba tše di negative. Akere ga e be tše di botse ka gore o tšere tsela e šele. Ba re the Divine Source, ba bolela ka the Divine Source, ba bolela ka the spirit, akere your spiritual guide, your spirit team, your ancestor guides, your higher self, jalo le jalo. Ba re ke an expansion of love, a source of love. Akere ke lerato, that energy ye le ya lerato. Akere ye le gore o ka kgona go e accessa at any time go nyaka. Go ra gore ga o ka ithuta gore o rapele ka mehla, o bolele mangelo a gago, o bolele le your ancestor guides ka mehla, and then ke mo ile gore o tlo kgona go accessa that energy of divine love. And then ba re e tla o thuša kudu gore o kgone go šomiša the power of your thoughts. O file bohlale, mara ka nako ngwe a kgone go realize bohlale ba gago. O fiwa di creative ideas but ga kgone go di feel, ga kgone go di kwa ka baka la gore there's fear in you, there's no love inside of you. That is why ba re through prayer, akere le through meditation ke ka tsela e leng gore o tlo kgona go fitlhella this divine love. Ba re go ena le dipotšišo
e ba le mogolo wa ba botšiša e re go rapela o botšetše o ratang go di botšiša the answers di tlatla di ka tla ka ditoro di ka tla through intuition di ka tla through telepathy di ka tla through the senses go ya ka mokgwa le wena o filwe ka gona wena o kwa ka gona ga re kwe go tshwana ba bangwe ba kgona go ba le divisions ba bangwe ba sensa dilo akere so ba bangwe ba kgona go di-taster those things those answers wa di-taster ka leleme la gago those answers wa kgona go di nkgelela ka dinko tša gago ke ka mokgwa gore re filwe ka gona ka tsela tša go fapana so go ra re o swantse tse gorena wena dikwi tša gago ke tše di feng gore go botšišitše those questions o kgone go kwa melaetša ya gona ka mokgwa le re tlatla ka gona o se ka lebele ditoro fela ka rona batho ba bangwe well le ba ka lora but ga ba nape ba filwe mpho ile ya go lora ka mokgonong o ka no lora kgotsa le rona ka motlha o lora manaba o lora o kitimišiwa jalo le jalo o lora o ija ke ditoro tše le ga di nyakege akere mara kgotsa le melaetša ya mangelo a gago goba the answers to those many questions that you have di tla tla ka tsela tše di itseng ga di tle ka ditoro di tla ka tsela e itseng ba re invita a white light ka raphelo ba gago ba re white light ke the spirit self your higher self the universe the divine love the divine power ba re go ka dira sewe o tla kwa le wena o tlo ba o tletše ka unconditional love heart chakra ya gago your higher heart chakra will be filled with love o tla kwa o thabile and o tla ke kwa o ina le maatla a mantši mo go wena maatla e le gore wa fa ke eng the divine source so ba re go connecta le the divine source o ka kore o receive those powers in you o kgona go realize your own beautiful light go ntse o hema moya o tletšeng ka lerato o hema into the center of your heart then o tlo kgona go focusa and then ebile o tlo ba surrounded by this bright white light this bright white light e le gore e bopegile jalo ka an egg akere o ka re ke lee wena you are surrounded by this bright white light akere and then ge o le surrounded by this bright white light e cleansa di-chakras tša gago ya di-balancer e cleansa your etheric body wa ba gabotse wa ba ka re ga lethabo le lentši okay ba buša ba re mo wena ba re dilo di tlo ba balanced this weekend o tlo kgona go bulega mahlo o tlo kgona go bonaganya ka raphelo ba gago o tlo kgona go ba le direction wa tswana o swantše o sepele ka tsela e feng tsela e le gore e tla go iša mo lethabong le legolo e tla go iša mo e le gore go tletše ka lerato le lentšintšintši e tla go iša mo e le gore a gona matshwenyego le ditlikitšano tša meno a gona di-grudges a gona hatred a gona dintwa a gona di-quarrelings a gona anything evil okay so go tshwaretše di-number tše 4 tše e leng gore e tla ba di-lucky numbers tšao tša this weekend ke na le number 1 ke na le number 4 ke na le number 13 ke na le number 15 ke na le number 6 ke numbers tše ke nago le tšona ke le lakaletša mafelelo a beke a mabotse modimo a le dire ka go loka ke a leboga